Нохчичуен Кюгел Кадыров Рамзан, Украинен президент Зеленский Владимир Видагахила. Цуналяс Дахедина новое время радиостанциек Украинен Қоғам қиырымзален қиетшуан Урхыл Хочу Данилов Алексеевс. Цочи ағдо өрсичуен президент Путин Владимир Чилан бет қолық чуақылыш санқиетра Зеленский Вия Кадыров сталяц хилел. Інформація бақою хаж і атобац темон хайлшка. В цій зустрічі було узгоджений план по ліквідації нашого президента безпосередньо групами, і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його групування це зробить. Наша розвідка відслідковувала ці процеси. Даниловс іштетюана Кадиров цахилвац темшбювалч Українан дознаште. Сігар юбовцун йол відеош фейкюел. Я не знаю, де ця людина, я точно можу сказати, що його тут ніколи близько не було, і всі ці світлини, постановочні кадри, що нібито він тут був на війні, це повна несенітниця. Ще телеграм-канал Аша Кадиров зварбні бәқір аудиохам Данилон дешнашк отбоцук дуэл. Дахедина Украин хуан президент Зеленский Владимир Виетагава отчаял. А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Украинан дозан тят эмшбяшха бела Кадырон гунер дыққыч политикан зулмышт бяхке биннах. Доқч дейқан оппозицин политик Немцов Борис Вероуштуар бяхкеве Геремей Руслан иш нохчи блогер Алиев Имран верн бяхке хет Мамадиев Осман. Ще телеграм-канале Амяллахара той иттоз Дахедин Кадыровс кест Украинан Мариуполь сайвақ құрюэл. Дағынж дейін вашка эскарн квартир хаким олч өрсичуен президенту Путин Владимир Украин хуан эскар хош алшич азвасталь заводын телатар сацдиэл омрденчул тя Кадыровс Дахедир завод сайақ қинел. Иштиок жғишлу халқа өрсичуен парламентен депутату Дилимханова Адам Хамбир Мариуполь халлакяш ицанияш юлин лерин операции ерзиэл.